วันที่ละนี่หินปะทินสดตัวเลียนนั่นเองบุเวปะทินน่ะโดมาสังยังจ้ะเฮ้ยจุอีสัตว์เวนัเซนไบเบิลลายองอีโคลโดอีเซโดเห็นทั่วกิเซหอยองฮีอะเฮก้อยเลียอามาหิน GMFDI ฮีวิวฮอลน่ะอันนี้ไอ้ตายไอ้เขาหนุ่มคุยแบบไหนเลยกิจิสัตว์จริงเหรอเอ็นละที่จีกุมให้กิจกุมให้กิกาเลยไอ้จีกุมท่ากิกาเฮวิดีโอตั้มตันเสียมกินมิงอลหอยกี่หัวปีเลยไอ้จงมิงอลต่ออีเลวละกี่บางอย่างกิตีไอ้หินไอ้ตาเฮอีก่อยก่อยกิดแล้วมาเอาหุ่นกี่โจมเจ๊เจ๊กิดกี่คนตู้จงจงเฮลิมซาเราดีกตีเลยเอาหุ่นวาลเจ็บกิตาเนี่ยเลยทำคัดฮิลเจนั่นเองกิดเอาเต้จเลยไอ้ที่ไบเบิลแอปกันจะจีฮีท่าโดอาลีมาคุท่าโดไบเบิลกิตีเห็นที่ฮี KJV King James Version ako na ay pawa ki translate hin na King James Version ay pawa ki sunma sanu ako King James Version avet to na dinga ki koin hi chi Bible app hi iman kaman na hin aje chu English Bible to tamkhat ivet ka lawai le ay paw Bible abang ka hwa ki le dan na di ji tapon ai ipi le tu chunga hi pups an ho no ho elo le video an sim hi tamkhat ga veo tin ga hil chin ki no te che ki thol le pa he zo se hat pa imuhem pa ai muhem ho ki tho thong na khang thei poi ti ho thoi ta na to he video nga lang ki sema satan chu i macha hi lodan pathin in bible lang pathin in lagaw bo man cha da bona ki sei pi ma tu chan gya hi satan chu pathin to ki vop min na ko da i ti ki vop thei dong pathin chu sim pa chu la pathin chu hat chung nung chu me satan chu van til bo chu la he chi to ki to in pan ki taw te le pu pau ps o ki dialogue in se me ngai tu mo to abui mo mong ta nga ngai ti bi Pathinin mai nga ki hopi masat pente wangam kuta api masat pente pathinin galzon direct api masat pente pente chungol te mi me so ka sei nom pen chu hi chi lyrics hi pu PSL le munda ichi GMFDI ya testimony hung ki sei hwa ko na min pathinin iki thopi na tia ki pa ta min lopi ta sei le anang ho ma adem ho ma man to nup na nan si mo bu cho lyrics ho khu vetango hita chu mi testimony to nup na ki se ki bola ai pathin hello khat hi le lung han na ki jep to na sang ta lung di ta chu me ai wanga pu PS lung nieng dan chu a ki niao sa dan chu hi cho zo si cho khop khom ki na pathin na to ma hi ja chu la sim chu la hi chu hui lai ta na lung han piam anong ho si ma adem ho si ma chu me chi lyrics ho chu to ki chol to hepa ps sa jong na nam pi na pui mang hagawa jong na nam pi nan pui mang wa de ngai ta ki chol ta nom chan na tu se ho pi hi Lucifer ki choi sang na na thom mong ta oi proverb bung som lo gup chang som le get nan man tha ding kun le kilit sana hung jin ki pan lu ding kun le thagaw hoi thona hung um ji ele proverb bung som lo gop chang som le get ama se dana he pu PSC kilit sa he ji bible an sim dana chu na bible a chu imu so ke diu hin ga sim po po te proverb bung som lo gop chang som le get chun man tha na ma sanga kilit sa na achin chule lu na ding masanga hoi thona achin hi ama se dana hi pu PSC kilit jong kilit sa hoi tho yong a bol na ei le mi kilit sa chu banga alang khana nam pilam kai cho kilit sa thei momong chu me ei banga hi chi mi kilit sa pa chun deal su a taw na amana nam pi dinga ei lo wai le kiniau sa ta mi pi ho lai ta hung ki khoma pathin wa choi la sa pathin anga kiniau sa chu hi chu hui lai ta chu kilit sa na tiam ele nang ima hello pa nam lam kai lin pin khat chu na zon ka ma iti sei dam lam kai pa sanga lin zo ki gel pa chu akui pen hi kilit sa idam nang ma zo chu na kilit sa zo lom lam kai sanga pu pia chu zading dol ta cho pathen tu seya na ki gel hi det ma umji cho aje chu na pathen tu se hong kui ma na ngai nom lo pia hang pin gi se na tu a khona channel la ko ivet le GMFDI nan dem bo le views na nei cho na pathen tu sei khu kui ma cha na vet lo bi cho na support ro hon jang pathen tu na sei ja na support lo bi cho trash talk le zum mo se dinga na support no bu chu me amo la GMFDI an se le mi ching hiu cho om ho khu GMFDI thu an se le bible dung ju a ki se le za cha jiu chu nang za cha hello chu a trash talk le na thu sei ho hi pathen tu se an gi le ka dat ma cho ele thila ho ta ho ko magazine lang hiti to GMFDI na ho na bang hon ga ho tang mandir akhun ga chin lang ichi thila no ho ga ti tang ipinan lo di wem apathin lagaw mang thai mat na dinga pathin thu hi gospel ki pana thu pai khil hang sa nang lagaw mang thai mat ding hilawa nang thu sei hoi lagaw man thai pun sa ding bo cho
hi chu ki het tongo tua pu ps nan ga tai mo kit alang khana pu ps din munin nang dingin langna pu ps ku milham khat hin tin hi ti chun na hin dem le ama sapina an senil hal ha chu naga zut lot jalding ngaidam thum na bo hi ta hi beta nang chandan hi ki vet le na za mon na discipline nei lo dan hi ki vet le genjong na tha sa ding sumjong la ke za tham khana demanding chole ball game thei jana na ball game di cho e banga pu ps mi kineu sa pathen he je a chui ta chu na dem thei chu me pathen he lo hi le ta lam kai lin kha chui ta chu na dem thei di nei sa am alang khan aman pathen he je tu chen ge nam pi kong an tol hila ama je a hi ei ho nam si pe za table khana to thei long a credit is ya le khat chayong na pha lo cho tua hi nangin na dei nang discipline lo khandan chondan i ma cha hello nu le pa hillo na ki til mel si jamin tin na ewan na chandan hi sui ta cho hi chun a hidan dana nam lam kai kha chui ta chun an hil na bible chang sim jong nang na le ko bu cho klit sa na dim ta hi me hoi tho sa na dim ta hi me na hi wa ding ta hi me ka seitan sichi satan na ton ho them pi ho doile ai zanga lo mi bu ma hi chong ko ne he di cho tui bo ngai chu me ne he chu me amo ko ma khun ga chilang wo thilano ga ti o ipinong tiam na ki cha ja na chi lo cho apathin nei lo chu apathin min pan jong le jun amin mai men views hol na ding pathin min pan jong le jun ata ta ti pha le pathi thila na ki cha jai cho jun bol ngam lo chu me gmf dia ya hi ngai lu na ki to pathin na to ne he ja pathin ngai lu na nei he ja na dei de na sei thei chu me athila na to ta khadi le chu sei ngam hi ve ta jun atu ai vet le anang pathin he la hi lo na pathin thu sei ho jong kuima na ngai pi nom lo ki mu cho to ai le za thu sim na sei na yong ho na views ho ko ki vet tongo koi ma jana vet lo pia gmfdi crt nan ti po pole asanga som ni som thuma view sum ja pathin thu nan sei po pole sang khat sang ni bo ji khun na ki het long koi ma chan pathin bia na gel lo pi chume to azum mo sei dinga bo min nan dei sa bo chume adi ide ai cho yong chu gmfdi dem hongen changi kit na lai mi khat bo na pan bo cho so pi pa ele masanga yong chu kana sei ji ta na bible chang hi za chu na ki sei pia bible ko na ka pan sat cho bible lo hi lo chume atua yong hi bible chang nan tam ta nan pizza anang mama na hili za nang jin mi zo na ga hil kit hi cho chu in vet diu he chule to apo ps chung chang hi nam tung do ding jong pathin gal zo sa ding jong pathin diabol chun i chi ki ka chi ma cha nei lo pi diabol chun isu boy ki go de ba pathin ei langa panale diabol chun i ma cha bol thei beta diabol thani na sang chun pathin thani na zo chu ta san tang pu ps chu pathin ko ma taw nang diabol tha nei ta na gel ja na dop sang za pu ps sun hi sui lo cho diabol ho chu pathin no ya om he ti pathin cha ka hi le diabol chuni ma chai lo thei pon te ti hi chana chu ta san na ki hi hon chu me hi chi thu i sei le masanga yong kana don lo hin na dr hegin chung chang ngam dr hegin in kref ho chunga ki pa thu ase na evening a ki pa thu ase am ti le kref lam kai hon dr hegin a request bolna chu anu mon support no cho holam kai ho ga chiwin lang ga khol chi no win hilaya thu khu holam kai ho mopo nang ho mopo ne lagao thuai nang ho mopo ne hijen ga khol chi no tia ho ana se le hi chu dr pun akipa pi le hi chu nang gamtin sein anan nei kit amomo dr hegin to na ki te ka le di ima chan jong pha hi be ta chun hitin sei leng ne he the pen na dinga chu cha hin nei le chun dr pu ta bang kho a hi ding na de di chu ipiding am nan sei ping o high iq mehna intelligence quotient high iq ho khoni pia boljam thil khat an sim do ai le huila ko na hum ham eti ham ti a khol chin te cho hoi ta khol jo wana hisu abona het chit phale thuan sei ji cho topic khat a se le asung alu che la gil che la ha he che ele hi cha hin first john bungli chang khan apa sa chang thum hu isimai ngai te ho nang hon lhagau ta po ta san hi un a hin ama ho chu pathina kon a hi lo he to na dingin lhagau ho chu khol to in patep jiwin aji chu vanoi le se chunga them gaw hlem tam ta aso do ta na hi changnya chun veote hi cha hi nang hon pathin lagao chu ne he dingwa hi jesu christa chu ta sa hung a hi ti zano mal hagao chu pathina kon hi chule jesu chu ta sa hung a hi ti zanom lo zo si chu pathina kon hi lo hi chu hung ding ati a hi tia naza saw christa dol hagao a hi chule tua zong hi vanoya uma hi tai hi chu isimai le hi cha hi english pa chu isia le NIV हुआ को टेस्ट द स्पिरिट की ती है ना टेस्ट की ती है वर्ड अलेन दान ही तेगा खना डॉक्टर को मखुना की बेत साता है ओ मीटिंग डॉक्टर क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर को मा नंग नवे ना डायरेक्ट अन ओइ ने हेती ही बेता
hoi ta na do di na symptoms ho na do di chapa na vet ding na mit ha ho no oi atham le ding hi zo phale chun decision an la be diu chu doctor ko man na galut pa ya na ve na e nang hi chi na he ta lo nan pi o khu cho khu doctor di lo ta cho test bol ma sa lo na hi chi ta bang chu tu anang condition le doctor pu condition hi doctor pu hin amo ta san hi lo cho le khang tam ta na sim chu me hi chi hoi the ham tia ata sa ta amuna hunga ang khola tua yong aman asim aseji pen go territorial spirits and world evangelization kiti lekha ko ahamin pha ji cho chaklo ya ko na a biblical historical and mythological critique of strategic level spiritual warfare kiti hichi ko haita sim lekha lin chata ho asim chai zo wa hichi zo ang lekha tam ta asim zo wa hichi thei til he ti zo wa cho ta san cho nang banga youtube masanga kitunga adei chabep khat jiep la a bible thu la hello a bible sim ke hetia bible sunga hola hello hichi chu nalunggel bona sei chu hi chu doctor to idina kite ka nai ki rong ki banglo dem hin nang dem ding ei poi doctor pu chu ka sei he hita chu cha hin ne lang hi le chun nang ta bang din de hi be nang ta bang hung ping zo le i ma cha hi be ta ai ki hong sana head gil na khat an khola doctor pu banga hong mai le nang boy lo nain ko te na nu na pa te ho lo dang dang hon an ki pa pi diu chu hi chu he chule evangelist thanglen se ong nan se chu video lu ei ta na sei lo ding kan ti nei wanga ki se nga le chong tham got ga jaw sau te hi chi ga ngai te na thu se hi za su ke tau sana thanglen sei mi chau na chu koi ta bang adem jing ho satan na to na hi thila na to na hi ya sei jing ho chun hong min lang 25 nya thila pung ki phun hi pachi na hi rong phat chin bin atia hi chila dei sa di sa chu so neu nei in ti so na very good thanglen nang ma hin thila he na ti ja he evangelist point bible dung zo ya sei zui te chun thila ho hi iti an no do am hi chi dung zo ya cho sei he hi chi video nga la nga nang thila no do ding da no ka sei tan bible dung zo in chin ka ti hi chi ga veo te mark bung adang jang tam ta min mark bung som gop som le se gi ga simo te chule ata san te cho mel chi na hi cheng hin azui pe ding wa hi ke ma mina thila no do dingo pau tha a pau ding wa hi ke ma mina thila no do dingo na ele tua nang in nan se huilanga ko na ichu in sim di huilanga ko na nan kila dom ke pon na he chi bible hi chlaya bo hilo adanga yong ho sei zui ho pathin in thane na iti pial hagao thingin iti thane na pia sei zui hon iti thila no do ham hi chi dungzu ya chu evangelist pun jong hungin lang thila hung no do na ti bo e o hi cha chu order elo le ma cham poi bible dungzu ya se nge pathin thun a sei bwana hoding tin na bible hin sem doi ga veo te ga ngai te ti le ka chi lo ding pathin thun chi wen ti le ka chi lu chu thua ki wa ya chu hi chi thua chun nang in jong lấy tu ra là chỉ là bùi bát chi đấy, hiểu thì bát thiên tao quên bát chân thằng nắng cầu ngày lâu bạc không điều cho. So cha te bung som se gi na beria mi ti dan ko ne na thalin se ka tu se na ngai ding ka ta sanin na skip lo ya na ngai di cho. Jang som na ka wi simai le amo chu the solen ka mi o sangin a phazovin lung kip ba tan thu sangon. Hi chu hina lo ham tin bát thiên thua a hol tu ji ve ti cho. pathin le khabwa hol ji ve ele hi chi zo phat le nangin nan sei ding hi pathin le khabwa me lom in hol diu hin na ven pathin le khabwa hola na theologian bo hilo pastor bo hilo reverend bo hilo bureaucrat hin lang diplomat si jong le mi tam tan bible a hola amun ta hung khol chila akito eta zui he mi khalani bo ka ti ta poi mi aza sang a sim de ta o a holo he holin ki muding he ki tizula bible anang hol lo bia youtube phunga na kituna na lunggel gel bona se ya mi thulam leng ho pona la le le thila sa te ding na ti cho aje chu masanga video nga langa kana sei chu nangin ki head in lang hi chi hi bible dung ju chi pil chu na sei ding lo ta cho a hol ho khat ma ma na ata san lo pathini thin ki phong the phon te ta ai wanga ma chu en ngola tawa hi chi thu phoni ata hidam adema na pang he pathini tin ki phongte pon de dama sanga ata hidam ta ana taw zo lai ta hi chi bible chang hi ki pi he ex bunga chang som thumle ko ga simote a hi wangin pathena ko na hi le sumang zo povinate azole pathen ki do pi hi kha ge run na te ati he chi hi gamaliel pharisee pain sanhedrin ho na ho na he o sol cha ho ana su gan thei lai ta wa cho sau cha ho chunga thu tan na ne ki got lai ta wa cho jing theyun ta na sei pi he
ฮิจนาจุมินตาวาอดอาฮิจวาจอันตาสันโจอันนังตัวตาสันโนมโลตานาตาสันเทนดิงานัทุเซนเฮจิตโลหินตาเนเฮจิตนดิงาทูจุจันนกิเซปีสัตไบเบิลาปะเทนินลากาวพโลลากาวกิโลอาจานะหัวมันจานปะเทนลากาวกิโลสังจุงนหัวจงอบวนานกิเซปีสัตันเลปะเทนจูกิบังหิไอเลจอบเลขบัวจูสัตันจูปะเทนทูนุงฮิเบเวตาจอบจูนตัวข้าเราเทจูสัตันนกจะจอบจูก็ทาไปดีบุจูปะเทนทูอันนัลเปเทโลจูสตันนินจงอิมาจ้าฮิโลดันจูจอบเลขบัวกิเฮจิงจูอัพโลป้าจูเอวามีเฮมัลเฮปลาจูมีเฮมคุณสตันลงอาปันเลปะเทนินนี่มาโลกิดโลฟรีวิลเจอานะเดลเฮนเจอาปะเทนินมีเฮมินอามาฮิเดปะเทนจูจูเดลเฮนกิลเฮนนะตีบุจูฮิจิโบจูอีขาโมสตันนินอัดเดียบอลาปะเทนินโคเอพลวาโมเวดเวดดิ้งจูฮิเทโลจูอันนั้นอินสตันเลสาเลสตันจูเลียนเจเจดีจูเมสตันเลสาไอตังปะเทนเลสาตังอิจัดเบกัสไอดัมนั่งอินฮอลนั่นดิ่งอามูโลว่าฮีสาเตเตดิ่งสตันฮีสาเตเตอะยูทูบมาวิวส์ฮอลนั่นดิ่งอาโบนับบอลจ้าจูอดีตลงเงินจังนะมัวอดีตหัวจูปอนาคิเซลกัมตาจูอาบานานะเซกาเวเตอเลยตัวให้มาเลยสิมุรามกันโจเดพาได้เกิดจังไงบ่นะทุกคนฮีนับบอลจำเทลฮัมนับบอลจำเทโลฮัมตีเวทลานะดิ่งไงรบ้านฮี7 Day Adventist Church อยปิดอมันลังเกี่ยวฮันนี่กันนุ่มปีด้วยอาบันตาเล็ทางลิงเซฮี KBCO อินในเฮดคอร์เตอร์ว่าปีเป็นลังฮันนี่สุ่มนุ่มปีด้วยเจ้าคนนั้นฮี ECA10 นักกอลุดิงู ECA Head Office เฮดคอร์เตอร์ฮันนี่นุ่มปีด้วยนับปอดดอกซาโลดิ้งทางลิงเซยองปอดดอกซาโลดิ้งรบ้านยอง7 Day Adventist ปอดดอกซาโลดิ้งอีโจ้ละโจ้จังตุมีอีขันจะดิ้งูฮันนี่สุ่มบัดดิ้งอัลฮังพิอาจูฮันนี่จูอัมหัวจู House Arrest Bowling ตีน่าเหเอเลอาจูวานาไบเบิลซิมจูกะซิมกินโอเตโซลจาบุงสมละเสกจางสมละขัดจุนอัมหัวจุนเทสโลนิกามีหัวสังจุนอพะโจวินลุงกิปะตาอินทูจูอาสังุนฮิจูฮินามฮิโลฮัมตีเฮดนาดิงอินนิสิอินปะทินเลขบัวอาฮอลจิวเวตัวอันทุเสหัวจูปะทินเลขบัวน้ำมูมองฮินามทิลาวบหัวจุลฮันนี่ตะบัง House Arrest Bowlingเนน้ำมวยเลนินเฮดโซหุยลาโกนานันมูฮัมกะเฮ็ดนมวาเลเกียวนัทุเซฮีไบเบิลอากูนาฮิตโลโซหุยลาโกนไบเบิลนิสิตาบังหินะ warning จงอินปีเขาโซนะกันเซปีดิตาม warning ปีนาโซหินซิมโดทอยงโอ Colossians บุงนี้จังกิจุกะซิโมเตจิงเทจุนอจุติลวาฮีเลขัดตวินคริสตาทัวตาบังฮิโลวินมีเฮมทุกเอาจินเลวานน้อยเลสิตเลขะเจมบุลหัวโกนาจิกุดเลขาทีมนั่นแหละดอฮัลหานะโมทัวนั่นสุดเสียนุนเต English ก็สิมิงอ๋อ Beware lest any man spoils you through philosophy and vain deceit after the tradition of men after the rudiments of the world and not after Christ ตัวนั้นทุกสิ่งจู่ไบเบิลฮันนี่คอยดิ้งจู่ไบเบิลก็มูดอข้าเราจู่ละปากายสุคริสต์นั้นบอลเราทำสิ่งจู่นั้นบอลเราไบเบิลเราขัดจู่นังมันมีเฮียมด้านขัดนั้นสิมันนั้นบอลจู่ตัวจู่ฮิลายาโคลเซียบุงนี่จังกินอาจจะซิมดอเต่าจู่ละตัวนั่งอินไบเบิลกูนะคนละโซลซาบุงสมละสิเกจังสมละขันอายองจู่ไบเบิลกูนะกิตินไบเบิลกูนะฮันนี่จู่นั่นมูดอยนั่นมูดอลำละแค่ปนวังโคลเซียบุงนี่จังกิจนหอยตันนั่นฮิลินจู่เละบุงกูมาภาษาจู่นั่นสิไม่เละอีที่นั่นหินทำจงอัดใส่ปีจู่นะมอหอยตันนั่นฮิลจินจู่ฮิจู่ฮินั่นกิมูดอลฮิไบเบิลนั่นสิมมงนำดัดมาจีจู่อันนั้นไบเบิลนั่นสิมจงฮิมีดิ่งอันนั่นสิมจะไอ้บอยหินมาสังหารส่วนกันนั่นเองมีดิ่งอินไบเบิลสิมหินหลังนั่งมาดิ่งอินกิสิโมนั่งฮิอีเวดเวดเล่นักกิจิสาวาลานะนักกิเลสาวาลาทีมเป็นอจิงเป็นตะบานักกิเกลตาจะให้ไบเบิลจงฮิมีดิ่งอาโบนั่นสิมานั่งมาดิ่งอันนักกิสิมตาโลโซลุงเสียตาในปุจจุบันโซปิป้าเฮงเงอาบันกะเวกิตาวเตออีเวนต์ชิสนูฮีอีเปียนันหกกิตามจริงแล้วน่าใส่ดอกที่ฉันจะเซตันจะปฏิที่ลาจงปฏิเนี่ยมังจะทีอันนู้นก็มังจะทีที่ลานทุตะอย่างของสีกิติวปัวมีเลียมจะหอยลายจูนี่นุ่งเสดิอาบลินมิเชียงเตไอเล็บหาดิ้งนับปอกินนี่ตาปอดิ้งละจูอีทีมีนะเวียนจวนนั่งเล่นนั่งอีทีนี่กี่เวียนนี่ฮิตบังแบบมีมจูเดียเฮจีนี่นุ่งทูฮิบะนักกีจ้านะเฮทิลดังหินมูเทตาโลโจนะนี่นุ่งทูจูa problem จู
thil khari na tackle ding teng le a problem kho ha boy solution zo zo bui pi tongo a solution I pi ham bible in vet diwe o nang hin ninunung na ti ja hi miracle zo siong hi satan boldinga na koi do cho ele nang sedan ga laute event nu hin doi aza ele wa le thila bi abuma e bola gmf dia na ki tong ho hi asu thip na dinga nang zo ha tawa na taw cho e wanga na taw wanga thip mala a khang to che cho pathin nang tamanga hi mi tam ta hobung tam ta izat ham khat taw wai wanga taw na ki sang lo cho hi cho hi ta ai le ayo wa sol cha bunga chang som thum le ko chu hung lut chat long hi chu na ki gel di chu me chu le ninunung hi ki cha ding hi lo cho pathin na hung ding thu a sei jana na pathin zo chu ta san tongo pa kai jesu krista a sei zui ho ipia anawai ham hi chu he tongo matthew bung som ni li chang som la thuma pa sa som le li chen ga simote alhang pia hi chi matthew bung som ni le li hi tua end times ho I cho a cho hin na som la thum le som le li hi ga simote som la thum a hin la a khon ni ga ya thu hlum ke ya pang det pa bo chu hu hinga ding a hi chule nam tin zo sin het sa na dinga hi chi gam sung thu pa hi wa noi le si pum pia ki hil hang ding a hi chu ta le ki chai ding bo wa hi hechi ki pana thu pa ge ti english ai tai gi say oh and this gospel of the kingdom shall be preached all the world for witness unto all nations and then shall the end come a solution ji chu cho a khon na chan ge ding that pakai jesu krista ta sana ding that ki ti cho anang in tu a thil miracle bol ho hi pakai jesu ta san lo ho pakai jesu a sei jui hoi piana vai ha ta san ning ho cho na thil bol thina na pi lagaw thinga ko na thil bol thina chula atu anang end time bo chuna boi pia thil kidang bol jo si anti christ he adu adana tia thil kidang bol jo si ong satana ko na ne tele huilanga ko na hi ti pathinin no man cha tam ta cho hi chi lai la a chu tu a hi na ki chat na lo dinga som le thum le som le li cho hi chi ding chun diabol chu dom sang le chun na pathin chu he hi be ta chun diabol chu dop sang di lo cho nang banga chu diabol ni cho bolte khu che bolte ti hi tang pathinin ni pia bolte mi chu hol tango pathin ma sat sa tang tu a bible chang a chu namu ta chu la som la thum le som la lia cho a khon ni ga ya tho lhum ke ya pangdet ipia na pandat dam pa kai jesu kristana ta san na chu na pandat di chu la atua gmf dia ong hi diabol le lucifer a ki pangdat na nei sa ham pa kai bible hat chung pathin mina ki pang hi me hi chu hen lang na matthew bung som ni le li som li le nga pa sa som nga le khat chu ga simpo pu thuma kai chun so ki ta lo ti he o a hi le apakain aphat phat cha a chandingo an hopi ding a insunga zo se chunga a pi puwa a pansa so ta san ta chingta koiham echi master le disciple ki ka thu ki sim he to ala khana nang jong bible nan simai le nan he ding he na parable ho he apakai pa ta sana ding dat ki so ta san ta chingta koiham so ta san ta chingta ti apathin pa lunglam he pa na apathin pa choisang apathin pa mielma pa choisang ki ti lo cho ichi bo se angsun na he jing ding he somni le lia a chen langa ki sei he chi a solution I bui piu he tu he a problem choi poi na pathin jo chu ta san le chun diabol thani na chu I macha hi lo nan he de cho tu a gmf dia evangelist eng pathin na ta san cho diabol hi a chu pha pathin mit pa kai su krista mina a hal hon bo cho hi chu ki he ro te hi chu ayo masanga pa sang cho ni ki sei he chule na bui pi pen hi matthew somni le li a tu a antichrist thu hil hem messiah hem ki thio khu chona ne he ding kha chu simple ta ka se he messiah hem ho chun bible a pathin chu dom sang hi be ta amole amho pathin ka he messiah ka he ti amole amho ki dam sang diu chu his ta bang ho chu ke ka he ti ho na kin ko bole he ti ho amho ta bang chu pathin ni na yo phale ka he poyan ti ding ho chu bible a pathin choi sang chu ipring a pathin ki pa da dam ka ti chu a satanin a choi sang lo satanin ata a sei chula thila chun pathina ki cha na thu sei chula bible ang ki mu chula gmf dia hi kuima ki pathin sa lo kuima ki messiah sa lo bible a pathin jo khu a choi sang jingo bible a pathin jo khu ata san jingo pathinin hi chi bol a bol thei di ha tiu he hi chu he igi hi no chule nang buina hina lhagao phalo khat akim ana lhagao phalo pa in chi ana to ding ho amhon an ki phon do pa le pathin lhagao thing thu phon khu hi chi ka confuse na chi cho confuse hi tang ka sei cho satan ho chun lhagao thing thu phon khu a bol thelo piu ai wang a to ding ho chan ki sei ji cho gal ding thu ho dang dang ho chu satan na to ho cho hi chong ki phon ji u chu me hi chi ding hin john bung som le li chang som ni le gop ga simau te simpan taw te a hin la pan
kamina a hin solding hamon sa thagau thing chun imazau si na hil so ke dingu chule naza wa kathu sei chengsi hi nagel do sa ding wa hi kathu sei chengsi pakai jesu christian athu sei chengsi chu nagel do sa ding we ti chol hagau thing chun gmfda ya hagau thing thu po na hi chi pakai jesu christa thu sei ho chi ile gel do sa ji u cho alo pi dan chu hi chu to na nei the hi lo cho nangin gamtin to na kan be wa nga hi ai te thu po na hung ila hung ngai jun ki ti chu me hi chi hagau thing thu sei lagaw thing ki phone na cho acho ma hin to al hagaw gi lo pa to galom ding e thu hi cho khon pa kai jesu thua sei lo cho ai banga pathin a ki chat naw thua sei chu me bible ang hu ki sei khula pathin a ki chat naw thua se a bowling ho ong ki phone ji cho na pathin paw na lungsi no hi chi kan ball go de hin ai banga ka ball zo ta poi hi chu khu iti da na iste ni khona confuse am sei zui ho thua jong lagaw phalo wa na nung o he na ayo phala bible chang chin sim do di he o henge aban ga angai kin ote pina sem tu ni na ki van dan jong hi meta san thi bana ga ki van ki na lipstick to na coat to na i to tu pun mung som na sigi na no ti min thang no to na sahim san thi a ki som lu sigi nu ho nei ki sigi ki som ne ni ki to na sedan ne thim na ne na mi ki van ho po hi ta jo se nang in sangkhol san na niam sangkhol ho ki bon sangkhol san angai sange ti kin no ka ngai sangin na ele nang hung ki won le chun na sedan to nang zo na kilop di bu hi o na thu za dan ho le na thil se ho hi to na se ho chun nang zo na kilop de bu we so bi pa hinge hi chi video khan ayong chu ain sa do hon na posin business a bola gal ka hi chi khu chi atun do tin khana chun nang se he kui sem la ke tapon gal masanga chun sumjong ana dong le tin na gmfdi hi inaugurate hi masang kana se in 2014 ani ki bolai tai o 2024 hi akum somna hung hi nai tai kum som a hi zawa chu in hung ki sa do hi che ki sa lang chu lang khan in ha seileng na gel khil pe ding hena hi chi ina sa do ma sang chun a foundation tham khat ga beote ahong ki patti la hi sponsor nei lo be a tu gyang sponsor nei lo he o monthly ana continue basis a mi thila hin piding hi sponsor nei lo be a mit cho el bai a khop khom le ana kui ma chan a theinom lo nu pa ho ki sana mu nom lo pi cho hi cho chu pathin mina khop khoma pathin thua hila ba choila sa pathin thua ki ho cho hi cho chuna pum gel do lo danam kum som masang 2014 hi chi masang ayong chu adang hong ana boi pi tho cho bible khat ga chi mote matthew bung som la gop chang som ni la lia pat som ni la nga chan o som ni la li chuphat in jesu na sei zui te za koi hile kanung ei zui no ma chu ama ki ngai tom hen chule athing pel ki put hen lang kanung hin zui hen som ni la nga ize inam itile koi hile a hin na hu hing no ma chun a chan ding a hi ama bang koi hile keima zala a hinna chana chu akimuding hi everything ai bible kan chang kan simam kan sei de army sunga chuna evangelist nu khat aloi pa he army hin na army sunga hi talent thi sang ta praise ki bol so talent nei ho mi na hi cha hi naloi ho army ho ani ki do in lang na army ho se pai pang ho awa ki tikhat beta AWWA Army Women Welfare Association hicha instructor ho hi zana sangta changkin o cho instructor lin ho ko aji cho mo ko skill ta cho skill based na to a human resource ta cho mo ko instructor a pang ho hi permanent an lai le na loyong ki piji he a loyong an ne yo chule am ho chu side income jong atama tam he te ka khana project khale nia bol piwa chi officer pa cho ki pa le hi aji cho battalion a chi he na hi chu ho cho ki pa le sai khulang pe ge ji he amo he battalion ayong prize jong ki sandi prize bo cho suma jong in cash and kan hi jing na thil jong api deu ai kong le heng ji army sunga kim ja chu ki he cho hi chi hi kin ka zo ka sei na hi sa le awa award amu na hoang min na battalion na akidop sang na itiam memento elo le itiam prize ki pyo hang om na lai approve ding in oi cho hi chu he ama in loyong an le ajipa lo bo hilwa hi chi loyong chone am ho chu officer sanga bang ka le hun priority ki pizo ji cho side income jong tam ji na battalion khana project khale ni sim khulang pe mu ji chu hi chi ho zo si cho a hin dal ha thagao mang thai adi amit cho el bai ho koi mana bui pinom lo ho ahung bui pi cho zero hung hi chu me Matthew ayo ip isimo chu yel do kina ele hinse kininge foreign aid sponsor lo ha na gim legen thei tho puma hi kum som lang hian bui pi cho
GMFDI mina khut zonga do lo pi chu namu kha elo GMFDI hi chi masanga hi gal masanga hi GMFDI nan za kham elo ai la GMFDI ho na gar ya ong ki tol wa GMFDI minin donation drive the fund drive bol on het kham ner khale nin sei pio sum GMFDI mina sum ki thum na kin jong evangelist nu ko ma ka ching ting i piding ai chen na bol ham ga tinge ka het khalo chula kin jong adang ho chong ji na na orphan dang ho chu sponsor jong ane win in la chi drive hong cho bol ji na we ele hi chi ta banga chu drive jong bol khalo LY le sponsor jong nei lo chu ip kui asuna tai ding hamo pathin hi lowong pathin ata sana kalsong sing chulama alang khan hi tin ki seile anang tabangin jong hoi tain hung he chin le chun nan gi thopi di bu cho na ki thopi nom di bu chu me hi chan ya ki ta pang sponsor ni ma cha nei lo gen thei chaga koi mana vet nom lo ho am ti dipukim sel hi jong le pakit hi chi mi cho el bai ho awa hi chi banga chu kum som zo wa ana to hi min an he na nam piu na di dia gala an he no wa hi chu chun an ki thopi chu la hi chu ibidinga na chu ti ma ong anang in jong bol tong o business he na ti le tu apa san mi cho el bai khat le ni be wain lang kum nga kum gop zo le ve tang min i chana nan ki thopiam hi chi chana chu panala a i kui mana ki thopi lo wa le pathin jong am lo he ti the te pathin chun alha cho hoi lo le aso ho cho mo koi lo cho chi GMF de evangelist ne ya ko na ki mu chu me orphan tampi hi sponsor ne ayong survive zolo cho ki khaji cho e ba GMF dia hi ta san na survive bu chu me pathina ta san na ding jing bu chu me hi chu he chin tongo hi chi a condition ho a foundation hin he a pathin ho he ho hen na pathin a ki ta ho elo pathin hi hon amu wa thu ta he do zo ayong a ki thopi lo le pathin he na yong kan lo pia ngai lu na ta lo pi chula nangin jong gel tang alang khana nangin pathen hi nom sata holding na go na YouTube phunga na kituna LY le opportunity dei cha je SDA na join ni mai theina SDA adinga jo tam taung gi se opportunity hichina muding hislai ti opportunity api wa mi khu doctrina ite akai lu do he ka he kin jong nang jong hi opportunity hola nupsa na hola na chiang mai thei cho gen thei tho ma satango patheni ni bidinga na man cha da ding ei banga pathian ko na o chang hon wang na hi chi Matthew bung som lo gop som ni le li le som ni la nga chu hi chi dung su a chu chiu he hi chu GMF dia ang kamu chi ne nan sei ji le ATM a thila lengam su mang ding thu gi se na ti ke hi ATM viewer ho ala ATM supporter ho wang khun ka ve ji le na diabol le setan na to ho chu pathenin alo na ji hello wa amo ve da na gyal tam zo cho ai ta thil ki dang zo diabol le setan na bolin patheni ni macha bol thei pon ti tabang khana ko lungel ni uta cho diabol le setan zo pathen sanga thil bol thei zo a ko uta khume na supporter ho iti na hilham aban ga ngai ki no te le Deuteronomy bung som ni le ko chang som ni le ko na pathin ki chen ta se chu thil akisial gu chang si chu ipakayu pathina bo hi na apun do sa thil ho zong aman adan thuai hi chili khbwa hi abon cha e hon i bol lo theni diwa atun sot ya e hol icha te diwa akoya hi ti chu hi chi pathin thu sun pa hi chi pathin chu thugu nei pa he ti chu hi chi thugu nei pa chun athugu zo si athu chi nga ya sut na e hol ki na da tun so na e ho ki na dinga tun so na he tai ti chu so le hi chi pathin thugu nei pa ma chun thugu poimo acha hi chi pathen chun thugu zo si chu bible a sunei ta na tin na ele bible a bona am le thugu hi talo pi chula na thu se chu ki kaljap lo ham so pi ba pathenin thugu a koi zo si chu bible a ki sunei ta le iti le hung deng ham jong ki hen lo do ong wa noi le si na ami iti le ala dam jong ki hen lo do ong hi so chu iti da na thugu am na lai ham hi chu pathen bo ne he chula le pathenin thugu tam ta koi na lai ti lo di chi ga veo hi chi western scholar a ko na hi chi am ho su jidan ke tile am hon ala dano hi chi he o ti na challenge sai le wang chun nang thuai tan na nang zo am ho sanga ching zo ki yel kit nei mai the tan the phrase the secret things belong to the Lord means that there are some things only God knows. He is omniscient, omnipotent, and omnipresent. He is also eternal. Psalm 90 na knows the future. Jeremiah bung som ni lako som lakhat and sees all things. Proverb bung som langa tangthum. Unlike God, humans are finite and limited in our knowledge. We cannot fully or completely know everything about God or His purpose. Hon pathin thilgon hoy aboni ni he thei poweti he. So the secret things that belong to the Lord are those things that only He knows as the creator and sustainer over all creation.
However, the fact that the secret things belong to the Lord does not mean that humans cannot know anything about God. In fact, Deuteronomy 29:29 also speaks of things revealed. Pathin na phondo ti lo chu pathin dang ho chu ki mo het lo he hi cho chu thugu am na lai he Bible khu tamzo ki pilo he tina he achungai se isim do na chu we can know a great deal about God who is and what he's doing because he has revealed himself to us through the word of his law. As Deuteronomy 29:29 says, though God is mysterious and certain secret things belong only to him. He has chosen to reveal himself to humanity through his word. More specifically, God has chosen to make himself known to us through his son, Jesus. God wants us to learn and know more about him as we live our lives. So even though people can never gain knowledge of the secret things that belong to the Lord, they do have access to what is clearly revealed in his words about who he is and how he wants them to live. Na Bible chang sim do achu nang ma man na he koi lele ki got wanga chu na Western scholar ong nom lo pia thil tam ta ki sel gum na lai ti chu aman a phon do aman a hin phon do ti lo chu ai hon adang hoi he thei pu ve ki chi ta sei chu ai ti a chu Bible changa na sima na sei te te ki got wanga chu thil ki sel ho chu pakai pathinu wa hin a ki phong do sa ho chu hi chi dan thu ho zo si hi izui the na diwa ai ti adinga ei ho I chang ei ho icha te wa ding he ki ti he ki sel ho abona chu ki reveal lo ti na he a ki reveal ta le thugu hi ta lo ding he so pi pa ai chu itiong nan se ham ai lo be khan nan se do ki gon aban hi ga ngai ki no te na se he thugu poimo ami te hi nga aphun ding ting le Bible ma man ki chen ta sei ki cho amos bong thum chang sigina di ta mongin pakai pachin ala cha thim nga ho hi nga phung do masalovin I matsa chilgu in abong ngai poi namwa henge kamu ve henge na sei dan chuna ele New Testament na hi thugu ki sei lo hi tam New Testament na hi pathenin thugu aphon lo tam aje chu New Testament na kho them gaw na mu kham New Testament na monga pathen di lo them gaw ho chum nan te New Testament na pathen so ho khu them gaw ki ti ta pon ha cha ki ti ta ye hichi hichi thugu chuna thugu lin ta cho hichi Revelation le John in thupon aji ho John jong su them gaw na ti tam na thu sei hi Old Testament na khat nan se New Testament da na kan be ki go cho a New Testament na hi kui huam them gaw hin sei ma sao Tita cho pathin na to ho chi thugu cho them gaw het ma sa te ding ha le New Testament ai question tam ta me na ele ama sapin Hebrew bung khat chang khat ani ga simote masang lai jin pathinin abungin got chomin them gaw ho kamin ipu teo ipa teo henga thu a seijin ichi ki ngayon bung ni tu lai ninununga hin achapan ei ho henga thu a seitai hichi achapa ta chu imazo si gawlwa tun ahitai chule thil sim zo si jong hi ama khutna asim sa hi kichin lo lai ham ele hi chu kichin lo le na luk bung kha chang som ni le gu ma pa sa som thum le git hichi hi jesu pending kisei masa atia hin na kuya za ham thim ga wadinga chu som ni le gu ma khoi sim le chuin alha gu na in pathina kon in Gabriel vantil chu Galilee ga ma khopi khat Nazareth ati wa chun kiti pai chula kui pen chu tam athem gaw Gabriel in tare ga phone long ele luk bung ni changgi le chang som le li chan chu ga ve ki note thuma kai chun kel ngoi ching hole van til te bung ko na chun hi tin ki sune chuin veven pakai van til khat akomowa ahung dingin chule pakai lo pi chu akim velu asalwa jing ta na hi chun amaho akicha tange jing na hi ele nang seida na chu hi kel ngoi ching hoyong chu thim gaw hidan tam na nang reasoning ilaw he a New Testament na hi kuipin na thim gaw sa ki gon hamla ke ta pon na tua hi nang seda na chu ise le thim gaw bowa chu thugu ki pong ji dan hen ti cho na jon jong chu thim gaw khana na koi do adi dan ta cho alang khan in gelin thim gaw ki ngai cha na lai di le lagaw thing na to chu lo ti na hi to lo di ong lagaw thing hung ta chu la thim ma sanga thim gaw ho na ho pi za bana pa ga Yesu Christa ma ta nga wana kal to zo lagaw thing in pi to chu la Bible iti na si momong ham ka ti so pi pa na si momong hina mo Bible na thu sei ho hi ta san na zau ji lo cho ipiti ham kiniel kal na dile na GMF dia thila hi sa te na di thu na sei ji cho sol cha bung khat chang gi khun na ta san lo dan ham hitin ekisni
ama wang thagau thing na chungwa ahung hlun teng le nang hon tha hat na nei dingu ahi chule nang ho Jerusalem azong Juda gam sung le Samaria gam sung chule leisit chung gam zo sia kolmang ge ya kathu het to sa na pandingo hi ati thagau thing na chungwa ahung hlun teng le hi chi thagau thing chun thanei neu na pi cho so pi pa ki mo bol bol thei lo chume chule ne het ding khat chu thagau phalo ho hen na pathin thu go het lo pio van til ho ki san jong het lo pi pathini na sol ngal lo le na se abana chu na se in thagau phalo chu thim gaw na mangcha thagau phalo iti thim gaw ki mangcha dong thagau phalo ho chu pathin thu se ya hung hilo cho pathin thu se ki til gospel ki pana thu pa se ya hung hilo na mi him te asu gen the ki go na pathin cha te asu gen the ki go na chu pathinin an mana ama le ma hung ki phone sa cho na to ding ho chu an to phalo ho chu hi chu pathin tha na ki lang long pathin ma sangal thagau phalo ding zo lo cho bible ang ki mu chula aban ga vekin ote o pina sem ga ngai kin ote ding an lang izong le pathin iti lai long thila so kha thu go phun sa kha ngelo hoi la ya fundamental belief na kila da pathinin ade ide man sa hi ya su thila zo in so la ku ki te dinga pathinin thila pu cha in so le na ti ham nang le ching khulam ki chip dan hin ai le lengte akhat na bung somni le ni ga simote adang jong hi pathinin thagau phalo aman cha na leng David le leng sol chungang chu inamu wai ta na adang jong he en la tu hi chi hi leng te khat na bung somni le ni chang somni le ni hi ga simo te cha ni he thelo o chuin pakain aza iti dani nem ati chuin aman gaching ting athem gaw ho zo se kama chun zo se hagawin ga pangingi ati chuin aman aza nang man na ga lep ding chule zo jong na ga zo ding a hi ji chun gachin lang hi tabang chun ga bolta na ti hi chi bible chang hina ahab leng pa hi pathenin a hin kho hi ala mang ala ki go ta cho ai tia ama thana ding ki tilena ama thana dinga hi english power chu I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets kiti or lying spirit I het diu khat chu zo sei thagau phalo ta chu na hi chu van ti ho zo sei ki he khalo chu la van ti lo michael hoi lo le gabriel hon zo sei kha ner kha am bible danga chu na deceiving spirit kiti chu thagau mil hem kiti chu pathenin hi chu mangchai kiti chu la pathenin na de abol thei chu lai chi bible chang ki chi ta hi la iti ichong na sim do kha lo ham le bible na sim wanga hi na het na hi kichi zep lo ka sa cho so bi pa pathinin adei de man cha thi hi nang na ta san thelo le pathin chu almighty an het thelo di chu ne het ding khat chu he is omnipresent he is omnipotent na adei de bol thei chu thil lo sia ma sim sa chu time space matter and sia mai le cho chu pi taw ai lo le ichi ahab leng pa su mang na dinga ichi pathin na to chu pathin chom be na ti ki di tam bible chu na sim tang james bung ni chang som lo ko ga ve ki no te hi che zowa ka sei chwe ho nangman pathin khat che aume ti na ta sani na bol hoye thila hon jong ata sanui agina ki hot a hi we thila hon jong ki hot a hi we o anangin na ta san lo a hi le la ke he pon na ele first john bung li chang khat ni juga sim ki no te o ngai te ho nang hon lagao ta po ta san hi un a hin ama ho chu pathina ko na hi a hi lo het to na dingin lagao ho chu hol to in patep jiwin aji chu vanoi le se chunga them gaul hem tam ta aso do ta na hi chia hi nang hon pathin lagao chu ne he dingwa hi jesu christa chu ta sa hunga a hi ti zanoma lagao chu pathina ko na hi nang gel da na chu khanin pathinin in sole he tia chu ki mo ta san da na gela apatip chu lagao me a halhon chu me evangelist tenin anangin lagao me chu ne he lo ja chu masanga yong chu to na po na nei ji da na ei wanga event tenin lagao me khu nangin na mu lo wanga lagao phalo na mu cho amua physically yong amon na hi chu ana tho u cho ana sat dan cho pakai jesu christa minayong thilaho ani kisu gimji chula thilaho na ana ki noji chula thilaho ani kisu engji chula ele hi chi thilaho kisu eng na jo hi chi thilapa chu ipia thanu na hung jing ke aung ke hal sa jing ke dham gati hi chi lagao phalo hung ki phong ho jo siong hi evangelist ten in hoi ta pati bane apati zawa chu athu se ho jo pathin lo pi na ki phun na chu hi chu iti dana chu thila thuwa chu nung na ti ham ele thila thuwa nung na ti le luk bung som chang som la se gi le som ni ga ve ote som la se gi na chun che gi se chuin chu chi som se gi ho chu ki pa ta in hung ki le win pakai nang ma minin thelo ho jong ka thu win anung e ati win hi ele thila ho jong ka thuwa anung e ti ji chi thalo ho chun chi sei jui hoi al hep awai de nang sei dan chu hi chi chu point len ta hi long bible hi di point ti dan ham le alang khan gi sei be le hi chi som se gi ho jong chu thila hon al hep ngol dana na gel dan hi ona
alang khana nang lagao mi lo chu lagao thu I tiong he dam sei ju ho thu sim jong na sim sima na he thelo pia aban ga chi chal kin ote lagao lu to to nang to cham to na ka te nan to to a situation dong nu ri ai chu pura ga ki bor ji on cha mai le te to I ka u hi vet vai le ilung dong khon te ta political arena jong I vet vai le I machal be na thei di ta lo I ha gal mo mong sa ni ti wa jong le I machal be na thei di ki mo lo lung don bana aki tu ta bang ding ai ba gal bai ta bang ding aki cham ta bang ding ai do ki phai ba chu na mian ma teo to na ki cham ni dang se ai ji ki cham ni ho chu I khut chang lai ta wa chu se le ki lom ta ai chu na mian ma teo na ka chu pha sa ding o na mian ma teo ka zo khup sa ding at ya thu ni phun pha tai na ki cham ni wa ti ki na a ba dai pi se ki da na ga te dan do ki na ga te ga min pha dong ta si no yung lấy ra lại ông cái tù mò dập dập nó mù cái phá chứ mấy lấy tê tao nắm cái sụt tù kiểu và mà cái tiền nó đỡ được tí xa cái a phai hi chi video hina anangin a video dir khuna selin video hi day 3 September 2025 ai o hi chi mi pi la hung se hin na ai wanga hi chi se hi namlam kai ho a chom bi an ho pi ne he hi chu de chu I se le September chat cho hi poi September masang pe ani ki se tai hi chi lai ta chu na go to ki buin hom lo pi a lam piong nom ta tu ningkum December chan chu lam piong nom ta ki chi le chu la nom tai le wa nom tai le chu la ana go nong isu boy kha lo pi wa hi chi hui lai ta situation dung zui na tiam chu le gal zo na ka pi e ti wa hi cha ko na chu mai le hung lu thei lo pi chu la hinge a gali om na lai ka ko na o na za ta ka gya ki tiong ki cho hi chu skip hi tang ka ko na o na za ta ka gya ka ko di ni he ti chu na nam pio bui ding he ti chu me Israel hoyong chu kanan gam ka lut de tia kumizat lu nong ong ki podo chu khat cha hing ta lo pi chu la a cha te tu tiong en chang ga lu chu la hi chu ei ho chu hung chu thei chu la pathian thu sei ho hi nangin na dei dia na ke heilut tu angi situation dung zu ya alang khana atua jong hin nangin naga to ki boy din he ai lo le mun hui lai boy ding ham chi situation dung ya na sei tel hin sei to ngo hui lai boy masa ipiti ding ham na so pi ule na ho na ngai long agam ho chu hin sei tang hui lai boy masa dam ike hung po do tawin hi chi gal lin ta hum ding he I thi man saung na ti thei chu la ni he ding kha chu May 2023 a jong chu anaki ma phone ta chu e wa kui ma chan I ayong na ti lo pi kin jong na gal pi ti ding chu ki niaw cha kana gel bo chu e ma ka kho ka weng ki hal ta chu la mi tam ta ho le weng jong ki hal cho to na na ne yo wa na adang dang ho jong amang thai ding he chi kho chu ta pon te ti le to nup na na ne wa zam tho chu la anam ma sei chu me hi cho zo si chu to na ne the lo bi chu me cho he to na ne hi tam alang khana tu in na go to hung ki boy le nang le ke yong I be thei chu me ai tai choi pathin ko ma taw zo ding chu pathin in gali zo sa diu pathin ni ma pui diu tu anang situation dung zu ya May 2023 ayang chu a situation to ki bang lo be bi aji chi lai ta chu na May li ho to May li ho aphat mo khe na chu e wa hi tin lung ge lo te tia ki hello pi lang khana ule naw ngai lu lo ku tham na mi al si ta tai thi sang wa chu tu ayong ne he le ga ko do to ngo hui lai hi ding ham agalum ding he tia pathin ka ko na za ta ka ge wa ka ko diu ni he ti ei wanga tu pe na hinang man hui lai ta om dingam ni he na le na mi na sa chu ki ko don hi chu to na nei hin to na nei ngam zo ngai poe pathin ho ni ki sa lo na a ve la gao thu hung phu nga thu gu lo pi ta hung phung dan a su nom ta pathin ho ni ki sa lo nai le tu nai chi challenge si na pathin pau nan bol sa lo ne ai chu ne dei di pa na ko la thiu ne dei dia thu ni ki do thiu to a jong hi chi le tu la chi cha pong hung lum no hi I dei dia do thei pathin kan ko lu tai na ti ho ni lo na ti hon cho ai nộp ai đỏ theo lệ ai bồi nói nộp đỏ thì đang ngáp bật thì nó ăn buồn kết cho ya chu ka dei kan do de thu ki sei chu na za lo hei e lo wai le nang ma de ana ki kham pathinin an gon ki ti cho pathin evangelist tenin pathin a ko la ki ti lo chu me pathin thil bol ding chu event tenin a dei dia bol thile pathin hi ta lo ding chu I piong na sei jiam ka ti ki thol le pa alang khana bible a ko kui ni he nam pathin a dei dia bol the ita chu mi him khan pathin cho dei dia bol thila mi him pa chu pathin hi ta lo di pathin in a dei phat le a hin solding nang zo chu na do no mal amuna na hung di chu la sot pe pa sana ki ko chu me hung in la hung tong in hung pho chin in ele tu a hi kan do den di hung tong o tun jong thu phon phat le hung tang nan ma het sa na ve taw hi chi ja hi so na pa na thu phon zo si jong hi evangelist pun special ta invite nan bol ji cho hung in la hung pho chin in la hung no da na ti ji chu me a hui lang chu thu nan he koi le jiam
pathin in agu ne he o pathin chu nang lekin athi china boli khujina boli ki ti thailo he nang leke chu ipi za nang long chu hi chu nan se ja pathin sang a lin zo anong ki gel ki dam nge tul ha ding hi chan nga taute